салом дӯстони гиромӣ, ҳамдиёрони азиз. дарси ҳаштум аст аз силсила дарсҳои забони англисӣ аз китоби New Grammar Time. Чӣ гуна ки дар дарсҳои пешина гуфта будем, New Grammar Time китобест ки дар бораи грамматикаи забони англисӣ сухан мекунад ё сухан меравад. Масалан, агар барои касе ки грамматика он қадар муҳим набошад, метавонад ба дигар дарсҳои мо бипайвандад. Дар ин канал дарсҳое ҳаст ба мисли забони англисӣ барои навомӯзон ва боз дарсҳои дигар забони англисӣ аз китоби Intro, яъне барои касе агар ошно бошад ин китоб. ва агар масалан як гурӯҳ шавед, касоне ки мехоҳанд забони англисӣ омӯзанд, масалан 5-6 нафар шаванд ва китоберо барои мо пешниҳод кунанд ки мо мехоҳем аз ҳамин китоб барои мо масалан дарс бигӯед ё барои мо шарҳ диҳед, баён кунед, бифаҳмонед, мо омода ҳастем ки аз китобе ки худи онҳо мехоҳанд дарсҳоро давом диҳем. хоб, дарси гузашта мо шумо то саҳифаи 25 рафта будем. Агар дар хотир дошта бошед, то инҷо омода будем. хоб, дар ин дарс мавзӯи нав сар мешавад Prepositions of place, пешояндҳои маконӣ. яъне пешояндҳо чанд намуд ҳастанд дар забони англисӣ. Масалан prepositions of time, prepositions of place, ба мисли ҳаминҳо. яъне пешояндҳои замонӣ ҳаст, маконӣ ҳаст, дигару дигар. хоб, дар инҷо дар расми якум мегӯяд, дар инҷо Зоe камтар шӯхӣ карда истодааст ҳамроҳи тӯтияш. мегӯяд Yes doctor, 5 o'clock, thank you. мегӯяд бале духтур, соати 5, ташаккур. ин гапро вақте корки мешунавад, яъне тӯтӣ, номи ин тӯтӣ корки аст. ва дар инҷо мегӯяд доктор, яъне савол мекунад. дарҳол дар зеҳнаш меояд ки вақте ки доктор омад, яъне онҳо мебанданд ва сӯзандору мекунанд, ё ба лаҳҷае ки барои мо шумо мафҳум аст, фаҳмотар аст, яъне укол, яъне сӯзандору. хоб, дар ин расми дуюм мегӯяд Where is Corky? Where is Corky? Where is Corky? яъне корки дар куҷо ҳаст? корки дар он ҳолат дар бағали Дев, хато накунам номи ин Дев буд ё ин Брейн, дар бағали ин писарбача буд ва аз бағали ин мепарад. дар ин ҳолат мегӯяд ки He is on the chair. He is on the chair. ва мегӯяд вай дар болои курсӣ аст. ва дар инҷо садои корки аст ё боз аз ҳамин аст. мегӯяд Oh no. яъне oh no дар ҳолате мегӯянд ки як тааҷҷубовар аст, яъне як ҳолати яъне не, масалан ё ки oh не, яъне дар ҳолати тарс аст, фикр кард тамом, яъне духтур омад. He's in the box. He's in the box. яъне вай дар даруни қуттӣ аст. яъне вақте ки аз бағали вай паридааст, ба даруни қуттӣ омадааст. боз дар расми чаҳорум бошад, мегӯяд He's under the table now. He's under the table now. яъне вай дар таги миз аст ҳоло бошад. He's next to you, Zoe. He's next to you, Zoe. яъне вай дар бари ту аст, Zoe. хоб, Come on, Corky. яъне инҷа биё, Corky. Goodbye. яъне ту як бачаи хуб ҳастӣ. дар инҷо бой овардааст. шояд ки ин тӯтӣ нарина бошад, ба ҳамин хотир инро бой садо мекунад. ва дар инҷо агар аҳамият дода бошед,
با جانشین شخصی سیوم و جانشین جنسی مردانه خطاب کرد، یعنی he's under the table, he's next to you زوی، مثلا he یعنی صدا کرد. خب ouch یعنی یک صدایی که وقتی که دستت، پایت یا یگان عضوی بدنت به یک جا بر میخورد و احساسی درد میکنی. یعنی در ما تاجیکان میگوید آه وای یعنی وای میگه. وقتی در یک جا میزند یگان دستمون باشد، پامون باشد، میگیم آه وای یا که وای. خب در اینجا در پشت این کرسی راحتی یا کرسلو بجا شده است، میگه where is he now یعنی حالا کجاست یعنی این را نخوندیم، معذرت. he's behind the sofa الحال در پشت کرسی راحتی است. بعدا میگه where is he now الان کجاست. بعد در اینجا توتی میگوید بای بای یعنی خی یا اینکه خیر. کارکی no یعنی یعنی مثلا کارکی نه یعنی نه، این مقصد نه یعنی این طور نکن، نه یعنی اینها یک شوخی کردن در اول، یعنی از شوخی قصه اینها آمد به حقیقت پیوست و همه چیز رو این توتی یعنی راست قبول نمود و از خانه یعنی در حال گریختن است. Prepositions of place یعنی پیشوندهای مکانی خیلی گفتیم. این در می شود یعنی در داخلی چیزه، در درونی چیزه، یعنی در داخل، در درون، در. مثلا این در درونی، در داخلی. I'm in یا مثلا apple in the box یعنی an apple in the box یعنی سیب در درونی چی است؟ قوطی است. اگر سیب باشد با شرطی، یا که اگر توپ باشد مثلا a ball in the box توپ در درونی قوطی است. آن در بالا می شود، در بالای چیزه. مثلا اگر این توپ باشد، خب در اینجا نه توپ آورده است نه سیب، خب به هر حال چیزی که باشد مثلا ما این را توپ میگوییم، یعنی a ball on the box یعنی توپ در بالای قوطی است. under در زیر می شود، در زیر، در تگی، یعنی a ball under the box یعنی توپ در زیر قوطی است. behind در پشت می شود، در پس. مثلا میگیم که a ball behind the box یعنی توپ در پشت قوطی است. یا next to در بری می شود، یعنی که اگر چسبیده باشد یا خیلی نزدیک باشد، در این حالت ما از کلمه next to استفاده میکنیم. یعنی next to در بری، در پهلوی می شود. in front of در پیشی می شود، یعنی در پیشی، روبروی، در روبروی. near در نزدیکی می شود، در نزدیکی، در نزدی. مثلا میگویم که کارکی near the chair یعنی کارکی در نزدیکی چی است؟ کرسی است. مثلا در اینجا کجایی گفته بود، یعنی در اینجا مثلا کارکی is near the chair، در اینجا on the chair آورده است، ما میتونیم بگوییم که کارکی is near the chair یعنی در نزدیکی چی است؟ کرسی است مثلا. خب این prepositions of place ها را چگونه سوال میکنیم یا چگونه جواب میدیم؟ مثلا میگیم where is he یعنی هی کشی درباره مکان است. place یعنی مکان. where is he, where is she
با دو واریانت میتوانیم استفاده کرد. یعنی where is where's 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 he where's she where's it. He's under the table. She's under the table. She's in the box. It's in front of the sofa. In front of the sofa. خب به همین طرز در اینجا باشد تمرین هست. اگر ویدیو درست نشود خب این رو هم میگیریم. Circle the correct words یعنی حلقه بکش، دایره بکش کلمه های درست را. Corky is این میشود یا under میشود، در زیر است. بله اینجا خودش دایره کشیدگی است. Corky is under the bed. خب در اینجا Zoe is on یا behind. البته behind یعنی در پشتی Dev است. مثلا Zoe is behind Dev. Brain is behind یا next to. البته next to یعنی در بری Zoe است. Brain is next to Zoe. Corky is on یا in. البته in. Corky is in the box. Corky is in the box. یعنی کورکی در درون قوطی است. Zoe is on یا under. On. Zoe is on the table. On the table یعنی در بالای میز است. Corky is in front of یا next to Dev. البته in front of یعنی در پیشی یا در روبروی کی است؟ Dev است. Corky is in front of Dev. Look, read and write یعنی بنگر، بخوان و بنویس. Where is Zoe? She is in the bus. یعنی زوی در کجا است؟ و در داخلی اتوبوس است. Where is the CD? CD کجاست؟ It's on the table. در اینجا on میآید به خاطر که در بالای، یعنی it's on the table و در بالای میز است. Where is the ball? Where is the ball? توپ در کجا است؟ It's next to the car. It's next to the car. و در پهلوی ماشین است. Where is the car? Where is the car? ماشین در کجاست؟ It's in front of the house. It's in front of the house. یعنی وای در روبروی خانه است. وای در چی میگیم؟ در روبروی خانه است. Where is the rubber? Where is the rubber? rubber گفته همون چی رو میگن؟ خط کرکنک رو. یعنی خط کرکنک در کجا است؟ It's under. It's under the desk. و در تگی میز است. Where's the brain? Where's brain? brain کجاست؟ he's در اینجا behind میشه، در پشتی. He's behind the door. He's behind the door. و در پشتی در است. Where is the school? Where's the school? مکتب کجاست؟ It's near the park. و در نزدیکی پارک است. خب در اینجا درس امروز رو به پایان میرسونیم، به خاطر که در درس آینده باز موضوع نو سر می شود. Where is, where are یعنی در کجاست رو میگیریم. این بود درس 8. تا درس های نوبتی خدا نگهدار. دوستان گرامی دستگیری رو فراموش نکنید، یعنی آبونه شدن و شرح نوشتن یا همون کامنتاریا. فکر و نظرهای خود را در زیر شرح نویسید و با موافق اون نوشته شما یا فکر و ملاحظه های شما باز ما درس ها رو بهتر و بهتر خواهیم کرد. خدا نگهدار شما، در امان خدا باشید.